Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei lo me afaise le wa madiu matko inga wa lei lo po fe ama o se pupi se ma awa ke poli cha wa faila insure ase yo ka o ba iPhone 5 fa sa ulo fe me fe ya ulo na ke lo fenga venga mar fam ma sa ka ma la faila insure Ke pongi se ko mai san mai ola ese kala o nga sa faila insure ko inga o ke ni sa nga ku o mga media ko i pepa e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka heo usu ai ol ofisa ma ave pepa madiu o lau insiwa e au wala i se te unga tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua e tua iai le whanau e tina po tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Ane mwhai lo sau ka koe ko wha makana. Na, o ke polo le mwhai le lo se wala. E le si lo la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Samoa. Whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu, whai poiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lona kapa, wa vili ma gei lewa maua. Kope mangua le kapungia, kope ni rope maua ngai. A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wawe. Oi, le. Saka kau le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Pe ia singa le mangu ulu I longa whaka. Mai e singa mo I le ala sopo I longa kia longa. Wao lea ua sopo kuli. Ua sopo kuli le maoka e pei o le malaya o le maa. Ngai e ala kaua. O le a kapulanga ia le vaa. O le kangaloa mamanga. Makapui le kapu alo li. E peo le upu I kaokulima ngal manmanga. O ki kula iai. Ulang oe, maringa kek. Wa longo ngalu au moenga, ale kama sa kumofongo, o whaakulu wai le paia ma le mamalu sa moa pok. Na maka mai, kai sama-sama kui mangua, se paia filim pulku, ka wilo ai malo. O paia sa moa wa umba, o pailango, ile ku yesi poko, po se vave na koe whangainga kui. Ko au kala ingo ko paia wa mai le vau e o I fa vau. Ai wala ngase leo au nga vai fa ka wa fai mafonga ka moli o la fionga ka mau le puleanga anga fionga la aki piko al paki lui makailing. Paia lava leo le kalesia ka kuliko yung pulang fa lupe. Mai manguloa si paia mangamua. E fa la wiloa alo ia kwai paio Samoa. Ya mesi le langi ako le fa moe o lo loma. O lo kapenga ai le kalisi I samongei. O le fongo kawa fa ilea le langi ako. Fa puinga o le WACOM o le Divine Mercy le lo fa manga lo kako wali. O se fonga kanga ka u le kalisia. Langa sabalinga o
longo langa whakukua. Koe whamangaku mai ai, e whiau kaua kama i kaisa, Faustina, ia rilingi ifo le alofa mamango Iesu le laulangi, ia uwal whaorakango kangaka. Lor kemiri ngei, le mako ke au whakasi me la fionga le Chancellor, ka ke le Spa Silva, ia misi la fionga ia tuala pultini, ma ko le o fai masui o le puleanga kua e whaalau iloa koei e ngi mafukanga kaua o si mafukanga whaaleanganga o wale la langi o le lako whaolakanga e whaababa ia kua kule ngoe lo whionga ka kere spa ma si kale pupo a maka inga e kako kalambe ringi kai au ma whaalo la ia whaftai tātou wanga i leli i soa whotama ma le alo ma le angamu pa ia o ona pupu ngā whanua noa, alo whamamara mai mātou, tangata li laulangi atua. O ona pupu ngā whanua noa, alo whamamara mai mātou, tangata unga li laulangi atua. O ona pupu ngā whanua noa, alo whamamara mai mātou unga, tangata unga li laulangi atua. Ia upu e masani na lau e lau whatutua, e meso nā tuhono iei li tua e o Divine Mercy. E ua matamea le tātou whalau i roa i le so, tātou whamoemoe le atua awale le whamoemoe. Ma o le sini whamoemoe ua whilwhilia mai tusi ngā Faustina. O le alofa mamana, o le moana o le alofa ua uwhitia o mai le lanolangi atua. O le sini autu lea o le whamoemoe lea. Ia o le aso ua whalau i loa i mo i tātou, le tātou watunu, Samoa, au tō whaafonga mai, ia whapea fwoi na whalau i loa i le lalulangi, ua amata le tāpenanga le tātou whono. Mai tau watu ua fix fulwalu, to e fix fulwalu aso, ia ona tau lule i whamoemoe, e peo na iai le fontanga i le so, ia sa tumutumu e le tātou maota i nei Leauvaa. Ai o le nei fono, se fono tā ua tele. O le fono i lona lau mai tau watu na amata e le whaoso fianga a Iesu i lana uaunga o Faustina. E ale le la whātaltalo noanga e awala mai ai whaoso fianga whaleanganga mo i tātou. E le ua silsila iai ia le kalesia. Ia. Wa e fo se ko whaale. A le tamapa ia, i le nawa i tau, i le tau sanga i lua awhema le vanu. Na ma telefon tanga mua lea, sa whaia i le Italia i Roma, va pe fa se lau, fa se furu, mon tupu afe i le au fono sa ia i le nafon tanga mua. Ai mai tau ina fo i Samoa, ia ma le larolangi o whafonga mai. O le aso fo i lea na tau wha i le fono a tupulanga le tau o le World Youth Day sa wha i le Sydney, Australia. Mai tau watu pe over le fitu se lau walu se lau tangata o tupulanga talavou sa awa i lea fo i fontanga sa pise i fo i tupulanga talavou le na fo i vai tau. Au le aso foi le na ma telefono mua le sa fai ai Roma. O le fono e taitolu tau sanga ma whaatino. O le si fontanga sa fai ai Poland, ia i Krakow, ia sa iai foi nisi o sui o le Divine Mercy sa awai le foi fontanga taua. Ia na whaawawa ia le o le fono sa fai le si fono i Colombia. Ia ua whaawau e pope Francisi ia le tau avea o le foi fono tā ua le kalesia. Sa awai le fontanga lea ia e ova le afe mon tupu le au usu fono sa iai. A le fono e Polani e wha afe mon tupu tangata sa usu fono i le foi fono. O le fono lea o le fono lona wha sa whaia le i Manila i Philippines. Ia mai tau watu e ova i le lima afe ia lātou sa awai le fontanga. Ia sa iai le tamau puleanga manisi o le
o le tātou pule anga i nei. A o le whontanga fu ina lea, sa whaia le lua fesa fufi. O i nā sa whiwhiri ai se sia tunu e anga i ei, i le whontanga. Ia whaftai al tātou tamana e se Tofamamao, whiwhiria Samoa i Oceania. E a vea Malesi no whaanga e a whaiai le whonga. Na tāpena nā te whono i le tausanga lua awhia lua se fu. Ia ai pangalea. Wa a whaina tātou le COVID, ia wa mafuaina le o le whono le nā tausanga. So ai Malesi tausanga. Ia o le tausanga la le nei. Le lau a whaatino ai le whono lona lima lea o le WACOM e whaatino i nei Samoa. Mai tau watu ia ua ova le. Le afe mo tupu ia i lātou ua ia o. Lātou ia mai whafo. Le u whafo tai mai e fia awai le whono. O le si vaenga tā ua la vol whono le nei. No wa maea le whono i Filipino. Na si tia ai le tūlanga o le whono nei, ua i lalo le vaenga o le Vaticano, o Roma leo wa vaenga le whono, ua tu i lalo o le propaganda of faith. Ina ua mai tau tātou le televanve o le alu o le tala ingo le divine mercy. Wa vaenga lātou pe se afi mumu fo i lele le alu o le tala inga le mafuai, na apale kalesia e mai e tu i lalo le propaganda of faith, e lātou te whaua ua le whaingo le tala inga la lea. Me la lea tā ua le whuntanga mua la lea la whai Samoa. Le anga i o masalo i eini sui o tamapa ia, ia o katinale o e pipopo, o whaiwhiau, o tamaitei sā, to te lea lātou le awaile, i tātou whono lea. Ona e tā ua te le whono. O le si la tamaitau i ai. O le tala inga divine mercy, o tātou vaia le hata lea. E malai vālele lo i ei le haka ke le, lapa i lau tau mai le vālele. E angai mai whawhido ai o e divine mercy ke le ale wa tāpena iai. O le si vahenga wa iai ia o tātou taitai o ta māmatina mātutua o le kako o le tātou watu. E au ma iai i le vahenga le o le vahenga o le whiau o Faustina. Mai sa mai tawina pe i fo o le tamai o le taitai sa iai le nafoi. Le nafoi vai tau ia tui la epa. Ia ia fo se apostolo sa iai. Tātou vaia le whaasala launga o vaenga i e alai ko kongo pasi. Whaasala lau e pasi le imi tā lea. Vai kongo taxi o vālele. Ia e vai solo ai le o inai lo ai. Kua anu whiau. Ia tō telefoi tātou e awai i te talo ese ma vaenga tāua i o le whiau o divine mercy. Ai whaaftai o le la whai mali tātou whontanga nei. Ia, la whaia le masina o me, i le aso lua se fulu, i le aso lua se fuluono o le whono a lea. Ai tātou te amata mea i le aso tō nai se i o le aso sao. Ia o i ngai whaakingo o mai ia vaenga o molefono. Ia o si tala atu lea i le tala whaasolo piko o le fono le tau le WACOM. Ia mo le silafia e Samoa, ia whaapea hoi o tātou tangata o loa lalam papa au ia tunu i whafu. Whaftai lava. Ia malo, usa mo lo fionga pake. Mo le pulsanga e haka kuai le fui mo le kalesia pinga yang wala wo fa ole lima ngi fonka nga fa pela la le wo lima ya Samoa yo si me alo fo le si o ka ko ko male fa salau akili yo le fa ka ua ya la mai ya Faustina pa ia ya que me salo la ko kula mo le fionga ya kual mo sang sang ngai fa mamla makili ai le history por kala angole ngi kuainga ya lenga kailea o le whiau ale kamai kai o Faustina fa makala i langi le alofa mamanga o Yesu o whakusa le moanga sausau ia maru wharo la
tai lo fio pa tele ya fa tar fa foi le fa fo ma mai mo mai al tanto le ana e fa per ia tanto tu o la rampa pa o le na Samoa ne fa per tu no mau salo le tele vai ia le sa no le fina pa tele tu sai no fa la solo le fontana nei alle lalulangi ia ko le WACOM5 te winga le alofa le tue o isa mtalanga e pa wale vaenga the city le fia fia tu isa mtalanga ia o le alime alinga ka uangi mea divine mercy ai se ame tawai ono o sao o te awai i le fonotanga le nei fai i Samoa i le nei tausanga e o tali malo anta tu le anu city fa fotu manatu fo i ma fala i au la lona winga i tatou o le whiawa ia mo au i le taraanga o le divine mercy o le tala i le whātua o le tupulanga tala waule nei o Faustina Kowalska le nengo mo moa ia Elena o le tala i le whātua o le tupulanga tala waule wa e maliu le tamaitai na le tolu sumunu tupoto sanga tatu silasila i le ngalu lana o lona whantua ma lana moni mau, ma lana whinau, ma mea upa pena. Le o mele mai taimi nei o la pele whiau. Ai tupulang tarabu i le tumatai. Ai o le whiau ko ina ma moni mai a tei atu sai o lona soi fuang kupu. E whi ngofia ia. O le toi wha tāna o langa o le whantua tua tangata. Ma lo lantu talitununga i le anga roka mamana. O le tua divine mercy anga no mana le lofo le tua silsili ese le tua mafi o le fiau le nai le fiau fo o le fiau leva le fiau le o le tua e lofa le poi ana tau lunga le fa tanga tangata le ngata fa tanga i ko foanga kinese tau mai le non fa tanga i sa tau le fa awa me perna venga ai o le vai tau lena tu e soifua mai tu mai tai le te sivo lima o fa ma solo melona soifua pupu e me tu tia i o lana moni mau e tu fa tau la life au le o le tua e alofa e le taimi le lei alofa le taimi le lea e alofa le matua alofa le titi o le fiau ale mo au i ngā venga ma le tala i ngā Faustina o Elena Kowalska o le o aia oe pe te molunga mo lalo o le a ma ua mativa e lofa le tua e pe ona moni mapu i non soifua le tamaitai le se tamaitai le soifua mai se ainga tau aloa mo alunga o tangata soifua mai e mai me olnana tua vavele mānongo na ngase me au mavale no na tino e le ngata idea e soifua mai se ainga e mativa e ka mai moi ngā venga whatau wa asio te mao kamuta e ola i whaatuanga e nei tangata i tupu te tira le vai tau le nei ma le awhianga le langi so se whapitau ma le anono whapitau i whare COVID te leo tangata wa whaalangolango le tupe whaalangolango le malosi ai o le whiau le nei toi maboli mai tātou le tāua o le whaatuatua i le tua whaatuatua le angara ko mana le tua na te tau sie tātou ia o le kelo sia la poanga ka ko ekalesia mo ekalesia Christian uma ai o le tawal na o le fiau le nei le fa'awa mai fainga fo tanga nei le tua i divine mercy ano se tasile nei o wala to e fa Sofia ai ma fa la i au fa oloina ia tatu uma tatu te tonu pe le tua o ia le angara fo mana tai nane fa fitauli fa fita mai tai nane le ano lu tau o su fuanga o fia ngai pe mai tātou. Kōringa whaingo fie, whaingo kōringa mai o le launga masani le ali plete te. O le taimi ma le lao le o le neiva i aso e whaanga fua mo le whono le nei. E tātou te o mai ai ma tātou whalolongo, tātou tano, tātou pepese, tātou siva, tātou aifatasi, tātou whalolongo i le tuamano ni siufonga e ala mai so se ngai o inga, pe se launga o se siva, o tauranga po il misai tua mitanga rea o nā tātou te whanonga longo ai i mori mau Elena Kowalska ia ko Maria Faustina
i le tupulanga telefou o la mativa ai whaatotua i le tua. O le tāua na aloi aso nei, le ngata i mea taitasi, o lo na ao te lenga, mau ai le maanosi. Le ngata le maanosi mo taitotasi, a le maanosi whaatasi. A tātou mai tāu i le tala Pastoral o le susolo, o le pasala launga o le whiau te mai nasi. O le taimi o le taua le nalolangi, na ati le inus, na angi whaamutangi, tala ingo te mai nasi. Ma poi sea, fia maua e tangata whaau ua i taua, fia maua e fitafita le taua, se whaamawhananga, ma se marasi anga, whaaleanganga. O ina se tasi o waenga, na mafu e na maanosi tala ingo. O tangata mawhatia peo tātou, tangata fia fiola peo tātou. O le mea nae, na ona whapena atu nei whamtalanga. E wala auria tuai, lo tupa ia maro tō mamalu. Tātou mai pisi, ele ia se tu tātou ele pisi. Ma o le wha mai nā le solo nei, o le pisi. Taini mai longa o toi whono matanga ruenga, whono anu, whono a ingoa, pisi, pisi. E wha ngalo lo pisi, wha lao lo taini. E te fio mai ai, ta au mai, tātou te mafuta le vai aso lea. E mau e malosi. Pe ei sau tupe, pe ei se tupe. Pe ei sau me ai, pe ei sau me ai. Fio mai le mafutanga a Yesu a ngā rupu mana. Awa o iena whangaina, tangata i fast food tau sanga i le tuafa, i le whangafunu. O ia fuina te whangaina tangata e ei mea ai. Whangaina la oa, whangaina la sanga. Ia la matu whapopo le patele. Tu sai me le whamboe o le vai aso lea. Mo le tātou pule anga, katoliko a pefo i tangata Samoa ma tisi tangata uma. Ia, e fia mo le lao lea tātou te tala patase. Manuia le alo atu le fontanga. Alo whafkai lo fionga kuala mo le paepaenga mai fo i o le kalaanga ma le kāu o le Divine Mercy. Ne ngaka le whakukuanga le kalesia kakoliko. Au sa ua i fo i so i fua ma le o lau iska ngaka le kakoliko. O le beaso le ngu malanga i kukuila. O ke piko la i lumo le ngu fo le vaadele. Makalkala ngua kua ma le pailake le iaru le vaadele. E le kakoliko. Au ki kilo kungo le kuka makau o le vaadele. O lei e le akol Divine Mercy. Au whea ku ki kakoliko lau sunga e le e kire kakoliko. O inga ku o le akale i lunga le. Whea mai e ser kāua. Kāua e ke me whai malangai. Le mea o le isi wha moe awa i e le wha moe le. Nga le ba aia kua i le aka ma le. Ma whenangulangua i mea o le whinga ngalo le i o ngau winga ma. O i o le kangakanga whai kau le kusi o le diary le a Faustine ai le kakoliko e karango mai le li ua malama le wheau. E ango wha malo ale ia. O ngo wha mo ma fau le. A wha makara le wheau le Faustine pi whalangulangua i mai e iako le. Hako le ngā kulo le kua. E se le loko le. O ke wha kusa inga le fongo le la whai. E peo le me fo i lenga mo i ka vika ai fie ingu se bai eli asu mai le ko o la ingu ko peke le ema. Lenga makuli ka vika nga ko mangu sko kolu e asu mai e le bai. Wale ingu ka vika. O mea ko a ko ia ko kolu ngo fasi o kilo fai filiskia ma o fifilo ile vai mal koko. Ele umale mo ka vika le bai. Era nga ka o kele bai le kala pasul piko Israel. Ele nga kol vai e mangingo mama e pio kioka. E fe mai o le vai sidi kulunga marulu lo kioka. Aku le kuole kala ngole vai le. Ele o mea ia nga fingu ka vika. Fe mai o le vai le o le ingo ko ko e sele o ie ka wika ko Israel fe merkala o ale ka ulo nga foi le pai o vai ele ele ka wo si Israel fa au su foi le nga foi Israel e ma ka fa au su vai ele ale ka ulo nga foi vai ele o Israel e ka o ka mol popolo su ko pe ele ya ulo nga foi e ka umai ai
o fasingo manga lo Israel le vai le fasingo manga lo Israel o le lako mongi le lako wola e kala mai ilo lako ngafa e kau wei lo lako sokanga i le vai ale vai eti o kala o pingi fa mau le vai le o kala ya Isaako ma Rebeka fa ngau mai ia o kala ya Jakobo ma Rasela o i fa pingi le mongi lo le vai eti aka ko kilo la le lofa manga o le ali le lofa manga o le akua pe awala me fauskinga a o ku ele fofoanga me o le vanga yele lofa manga le a pe lo pa fa ali me fauskinga le lo loko o umanga o me la poko kuspa ia le ke losia le akua ma longa sili ese ma longa kakula me a pe fauskinga le wa ko mai se awala fa ingofie ngal fa makala mai ya ole lofa mamanga le li longa lofa fasafu mo le mea le ka ungor kanga we o ka ungor kanga ko le ki fa ba ya o ka ko foi la poko ka ulo le ki kanga ka ko lo ki kanga o mo le ki le manga fa le fa mangi fo ma ya fa mangi le ka de si o le ki ma fo fa o le ki si o ki kanga ka wa kiru mo wa ngalo lu ai ngal ku ko le ku ngamau ngalo yang wo ngalo ile ngalo kangaka o le si me ko mangkuai wo ki fa lu kangaka ale ki muli le ir fe au le Faustin o le fe Faustin o le lo fa mango le o lo ki muli ya o le ola ma ko au ku fe Faustin o le fa ola ingo nganga le fe mai ka ko kangi pe ile lofa mamanga le o pe o le moanga sau o le fa ku sai ngai le lo loko pole ala nga sale e ko ye ko ila le mango ko me la le ko o le mena le ko ka lo ko isa mo fa fonga mai le ka ko wa ko e vala ulia ko fu ile ngo kanga ka ko li se ko mai mo limba ulanga ye fa ila unga yo mai fa fo o kanga ka mai ma ka ko lavar ko fa mar fo se ko fa longo le fe au le ba ko fia ile ali ni ka mai ka lo bo mo fa ka wa ma le ako ko fa sala lau ku le langi longa lo fa ma le wo ye le ka ko fa mo yo so fa po ku le ku sei male mai ka ko fa kal nganga ngia su ile ofisa fa sala lau ale CV ukumana ka ko kalesia ya ke masalo e fa so ku foi isi baengo fa salau ka ko wa ku ya kwa ku ngie ngope isi fisidi chalo le si baenga ta wa pe ngo ta o ko fix full valu aso ye ko ta pena yai ta le si baenga tele ka ku ka pengangal tatalo makala son fuole la sau fa solo ai ya karo divine mercy lo su vai tu la le au malpo fa tino fal fa ya le lo su vai kula ya o mala ko waso amatai tanga luenga il kanga luenga mud bai le si lo su vai tu la fa solo mai le va se yo la va yo el paselika ya so la su fua solua solulo stofi malo lo las falele o le aso via coluse to ya mata foi le lesi vai aso ya ole kaku kapnan talo na tal sanga kultatu divine mercy a mese foi o matanga luenga taitasi si la ne le foi pulo kalameta ua ai olo va aso mulmulia ya au mai lor kaku 24 hours e fakingo ngei e alu la malpo tal si kaku fontanga ole nava yaso se aso taua ya tal sangaina ya onga katoliko le nava yaso e tapunia ina langalela ka ko alo ele talingo tatu malo va vanoai hol ya fa pe foi va enga tamu tatu tapena le yai ole si va enga no foa e fia fa nga no foa ya mani si foi me ono fa nga tatu fodo
Ia, o le kako prokalame le na sangu aku ia le fionga le sui lango kako kamai e ala kako prokalame le ia aso ia fa ia malofa kai ke masalo la o le si u kako whakarkaronga i le ngi kai au o le mo le silafia le mamalo ko kungu ia meise la langi Samoa lo whafonga mai a kungu i fia o le kelope o le ngifa moe a maka i le aso lua se fulu o maki me lus fulu o me i kausanga ngei a maka le asko ngai i o kako wakungu o le ava whakupu la ava whailonga le kalimalo ia o le afa kingoinga le wha moe le afioanga o kamal whare le mkua mausoli ko ia pakau avia la ua ko maunge maulele ua malu le kako le mau i vai moso io la koula la whakingoinga le wha moe le whakupu whaile le asko ngai a solus fulu i le amake liver kaiau yung wha solo mai ala ia misipukala me masangi o kako kumanga o kalinga malo ia me le la unga amaka ale fionga kamai kai palmia o le fionga ia fiame ngaomi ka afa ia fa wau nga pokala mi nga so le lunch ia makala lo ia i loa ia le i fa fianga kupulang kalabo kai le la fiafi o le kala lo ia le ngi fa moe longa kulang fa le nganga le kulang pe misala solus fulu limba 21st of May le lua fe lo kolu failea fa moe kalanga lo ia i le falsa kinga le puleanga i mulvai i le cathedral the Immaculate Conception ia pia i le kulai fa o i le awai uma ia fionga i kakingali o epipo ia malo mai fafo o lo o sufongo mai le fa moe ia la sa ia ke le kemel malolo le oi la ko me apiai po tina ma accommodations ia malolo le po ngaso la sa o la so ama ke le fongo alo ia ama ka le aso fu la so lufu lua o me o le la so lufu lua me yang fa solo ala yo pokala no masangi ngo umanga fakulanga komiki ya so kuai ma baenga isi mfaifa mkalanga ila kolo speakers ko la kolo faifa mkalanga ile aso o le aso lua le o ngaba ya solava ya o kulanga lava kaufa mkalanga ia mafkufa inga moli mau ese ala le soifua ka mai kaya Faustina ia mrifa kokofu kanga kau kalikongu ilia ku ainga o le Divine Mercy la langi akoa au fai pe ia saunginga fale aso po famkalanga fale aso ma o afiafi uma lava e o ia ka ape ia le au sfongo wakala fa api ma kala ibikali aku e fai kaulanga po ia misama se kuaia isi fo yo kako malo ya fionga e pipo ari mal lao mal ko kelo la ko la usfongo mai le fa moe yo la solulu yo le me kas ulanga la vai kau fukufa inga makakalo pe masangile kalesia o le aso kofi ya o la fa kingo e foi kupulanga kalabo se misa o le fa kingo ai le kala ile ko ku o kako oli wa pe ie le fistei le ole le fistei le o Divine Mercy ole ole koiku o ile fa ko ai le mongi le lo fa mangor ka ko oli ye fa kingo foi kupulanga kalovo ka ko puleanga ni se fa vifianga makala fa le anga ya waka ko malo yo las falele yo amaka makang fa yo le fongo las falele ya o meu koe ya o famkalanga ia makulanga masangi
ia e kaualunga i le farewell dinner banquets, official closing o ceremony a le WACOM i le aso whalei i le afiafi ma kako malo. E ele whamoe moe o le asko ngai. O le asko ngai, o ngisi o kanga kon malo e fia malanga i savai. Mangkua foi o le whaasolo po kalame malo. I le ekalesia whaavai o ekalesia kako wakungu. O le il po kalame malo e whaamamalu ia i kai au ekalesia. Kai au kangu mai ai le ekalesia lamosa, le ekalesia le mekisi, ma le ekalesia al kakoriko. Whaamamalu la ingu umafio anga kangu ele loko. Yo ke masalo le wa umanga whaamamalu le ekalesia lamosa whakingo le sapali po kausanga wa mawai. I whapenga fo i le ekalesia mekisi i mangongo. Kangu ele ekalesia mekisi wa uma. Koe ala kakoriko. O le pokalame rea, e se pokalame nga whaifa pikoa mo le WACOM. Ebe imbe whaileli, e pa ukongu lava le whamoe moe le kakoriko, e kaualunga ai le ongo sifuru kausanga. O whamoe moe le malo. Ia lo kaualunga kongu lava i le aso lea e wha uma i kako whamoe moe lo le Timeni Mercy. Ia o le mo le whele nganga whawhikai le kou whaa e mara kou whamangingo whionga mai kai parimia, malu kapingeka. Ia ma le malo yung kulang whaalupe i mingi skama le. Ma le parimenge. Nge foi whako whala inga maka ngofio le whakahua kai au. Le kai au le akua i sio kako wakungu. Le ala i e whamoe moe o le asko nga i le asolufu valu, asolufu fiku. O me o ingisi o le malo e fia malanga i sawa i e muli mawinga le whamoe moe. I e mawhaere saunginga. O le whamoe moe la lea. O le ka penga le vika lea ku savai. I lalo le whamoe marunga le whionga sui e viko ia pekelo ko mangaunge. Ia mare oska ulanga o lo ngalo lui savai. Ia ngwha umaloa ia i lea o le kako mafukanga, o le kako fokanga i le aso lua sifulu balu o me i kausanga lua o lua kolu. Ia mare whaalolo lava whawhakaiki. Ia awhai wa le aise fisiri wa mangingo le mako le vairi i la aku whafonga i le ofisa whasalau le kako e kalesia. Ia kako amaka i le akui mea uma kako whai u le akua. Kako kalo pea e pinga malia sa uanga pa kele spa. O le kalesia ngi kako liko. O le kalesia kakalo. E kakalo mea le kaya o e poale kakalo. E le whai aku isi e kalesia le lako ufo i whakukuanga ma. A le kalesia kako liko le o langa ako whale aso e kakalo. Ia langa a kako amaka mea le kakalo a wale whamoe moe. Ia kako kakalo le li e upupuinga le whiau. Inge aso. I whingalo maloko, kangako sio kako wakungu. Kako kalo le whingalo mamanga o Yesu, whingalo mamao Malia. Ia meise le whauko kalo le Faustina le. Ia fo iku ainga makaukia mali. Kero wabengo kukupo e soifua mali o langa kangaka. Ia yengi whamong yanga i lungo Samoa mongo kangaka. Kau mamaungi male fofu mai. Ia whainga ero kako file mo. Ia mare kako ngofu leisio kako wakungu e pele e kako. Ia, o le whai unga leo kako pukalame, ia sua whatama, mare alo, mare ngāpa ia. Ngāpa ia e, a fio mai a whatu mloto o onam tutu la filo lofu. Ia wina mailo nganga tau le mātou whawha meo wala langi, lea tuaino loto o onam mama mare ngāpa ia. Ia lofu mea ti mātou se mātou mos poto maile nava nganga. Mare fio lo sosuan mai. Ona Iskristo, lo tātou wali ana. After mam le alo mena ngapa ia. Amen. Hip hip.
Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water. The taste of nature in a bottle.